Yes, reka nongere ngusuze kandi nguha ikaze wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu tukugezaho umunsi ku munsi, amakuru yo aba yisukiranya buri kanya, buri munota, buri segonda, natwe tukaba duhari kugira ngo tuyakugezeho uko yakabaye. Reka rero nihuse ntangirire kuri iyi nkuru. Mu gihugu cy'abaturanyi cy'abarundi ibintu birakomeye, ibintu byadogereye, inkuru iri guca ibintu haba mu Burundi, haba hano mu Rwanda, haba muri East Africa yose muri rusange no muri Afrika. Inkuru y'umugabo bita General Bunyoni wari umaze iminsi aburana, aho yashinjwaga ibyaha bitandukanye birimo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bita General Neva. Akaba hari n'ibindi birego byinshi cyane yaregwaga, byose rero bikaba byaje kurangira mu rubanza rwari rukomeye cyane, mu rubanza rwitezwe n'abantu benshi cyane. Akaba ari urubanza rero rurangiye uwitwa General Bunyoni Guillaume Alain akatiwe gufungwa ubuzima bwe bwose. Akaba rero yamaze gukatirwa burundu, akaba ubuzima bwose asigaje ku isi azabumara muri gereza, ndetse nk'aho ibyo bidahagije n'imitungo ye yose yafatiriwe. Reka nkubwire mu buryo burambuye iyi nkuru uburyo imeze. Urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi rwakatiye igifungo cya burundu General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'iki gihugu, nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu kwezi gushize k'Ugushyingo nibwo ubushinjacyaha bw'u Burundi bwari bwasabiye Bunyoni gufunga ubuzima bwe bwose, akanatanga ihazabu yikubye inshuro ebyiri umutungo we bwavugaga ko adashobora gusobanura inkomoko yawo. Uyu mugabo wigeze kuba minisitiri w'umutekano w'imbere mu Burundi yaregwaga ibyaha 9 byose birimo gushaka guhirika ubutegetsi, gushaka kwica umukuru w'igihugu, kudasobanura inkomoko y'umutungo we, gutuka umukuru w'igihugu na minisitiri w'intebe Gervais Ndirakobuca n'ibindi byaha byinshi bitandukanye. N'ibyaha rero yaburanye ahakana byose, avuga ko nta na kimwe yemera, ariko ibyo ngibyo ntago ubucamanza bwigeze bumurebera izuba, ntago urukiko rwigeze ruha agaciro ukwisobanura kwe. Umwanzuro w'urubanza rwe wasomwe na perezida w'urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi kuri uyu wa gatanu. Urukiko rwavuze ko General de Police Alain Guillaume Bunyoni ahamwe n'ibyaha aregwa, rumukatira igifungo cy'ubuzima bwe bwose, cyangwa se igifungo nyine cya burundu. Urukiko kandi rwategetse ko imitungo ye yose ifatirwa. Bunyoni mu rubanza rwe yareganwaga n'abarimo Colonel Uwamahoro Desire wahoze akuriye brigade y'ingabo zishinzwe guhosha imvururu mu Burundi. Uyu urukiko we rwamukatiye igifungo cy'imyaka 15 cyo kimwe n'uwitwa Samuel Destin nawe wakatiwe igifungo nyine cy'imyaka 15. Muri Mata uyu mwaka nibwo Bunyoni wari umaze igihe gito yirukanwe ku mwanya wa minisitiri w'intebe w'u Burundi yari yatawe muri yombi. Byari nyuma rero igihe gito Perezida Evariste Ndayishimiye atanze impuruza yuko hari abo yise ibihangange bafite umugambi wo kumuhirika ku butegetsi mbere yo kubaburira ko bitazabagwa amahoro. Nuko nguko rero bigenze, ntago nyine byabaguye amahoro nk'uko Evariste Ndayishimiye yari yarabibabwiye. Ngira ngo rero ni henshi hagiye haba ikiswe kugerageza guhirika ubutegetsi, cyangwa se coup attempt zagiye zibaho mu bihugu bitandukanye. Ngira ngo si ubwa mbere byari bibaye mu Burundi, kuko no muri 2015 byarabaye ubwo Perezida Pierre Nkurunziza bagerageje kumuhirika ku butegetsi. Bamwe mu bari abakuru ba gisirikare bagerageje kumuhirika ku butegetsi ubwo yari yatarabukiye hirya muri Tanzania, ariko ni coup d'etat yaje gupfuba kuko yabimenye rugikubita itarashyirwa mu bikorwa, agahita agaruka mu gihugu gitaraganya, agahita aza. Ndetse ngira ngo ibyakurikiyeho murabizi, benshi barafunzwe, benshi bahuye n'ibibazo bitandukanye mu bari bagerageje gutegura iyo coup d'etat. Sanga gusa mu Burundi kuko hari na henshi mu minsi ishize nabwo byaravuzwe ko Perezida Traoré Ibrahim wa Burkina Faso yagerageje guhirikwa ku butegetsi, ariko iyo coup d'etat ikaba yaraje kuburizwamo.
ni nyuma yuko nawe n'ubundi yafashe ubutegetsi nawe akoze kudeta muri 2022. Ntagara aho ngaho gusa kuko muri 2016 nabwo byarabaye muri Turukiya. Perezida Recep Tayyip Erdogan nawe igisirikare cyagerageje kumuhirika ku butegetsi, ariko we byarapfubye. Ngira ngo icyegeranyo kivuga kuri iyo kudeta yapfubye nigeze kukikugezaho hano mu biganiro byacu byatambutse. Ni kudeta yaje gupfuba kuko we yabimenye nawe, gusa we aho byoroheye kugira ngo iyo kudeta ipfube nuko bamwe mu gisirikare nyine ntago bumvikanaga. Bamwe bifuzaga ko yavaho bamuhirika, ariko abandi bakimukomeyeho badashaka ko avanwa ku butegetsi. Rero abo ngabo bari bakimushyigikiye bakimuryamyeho, nibo bagize uruhare rukomeye mu kuba bamurya kara, ndetse bamubwira ko yavaho yari yibereye muri vacances ziwe, akahava igitaraganya kuko igihugu cye bari barimo bagerageza kukimwambura. Gusa we icyanamufashije cyane si nabo basirikare, ahubwo ni abaturage, kuko abaturage nibo bamutabaye. Navuga ko aribo bamutabaye. Ibintu byanatumye yitwa perezida wa mbere w'umunyamahirwe, perezida wa mbere ukunzwe n'abaturage, cyangwa se wafashijwe n'abaturage be, watabawe n'abaturage be. Kuko akimara kumenya ko nyine hari kudeta igiye iri kumukorerwa, yahise igitaraganya yahise yitabaza itangazamakuru, akora ikiganiro gisa naho cyari live, aca kuri bakoresheje ikoranabuhanga rya Skype, atanga impuruza asaba abaturage ko bajya mu muhanda bakitambika icyo gisirikare, bakigaragambya, bagasaba ko nyine iyo kudeta yapfuba, bakabuza abasirikare gukomeza bafata ibice bitandukanye by'igihugu. Byarabaye rero, abaturage bahise bamwumvira, bakurikiye iryo jambo nyine ryacaga kuri televiziyo, bahita bumva ibyo Erdogan yabasabaga, bahita biroha mu mihanda. Ngira ngo amashusho amwe n'amwe yagiye abigaragaza, berekana uburyo abaturage biroshye mu mihanda, bakitambika ibifaru bya gisirikare, bakitambika abasirikare bari bafite imbunda, barakaye bashaka gufata ubutegetsi. Abaturage nabo barazitambika, baravuga bati muramugera hari uko natwe murangije kutwica twese. Ni ibintu byagoranye nyine cyane, biza no gutuma nyine iyi kudeta ipfuba, birangira perezida Erdogan agarutse ku butegetsi. Ngira ngo ibyakurikiyeho mwarabyumvishe, cyangwa se n'utarabyumvishe nakunyuriramo muri make. Icyo gihe habaye ibintu bikomeye cyane, abajenerali benshi n'abandi basirikare bakuru bose bari bagize uruhare mu gutegura iyo kudeta. Barafashwe benshi, bamwe barishwe, abandi barafungwa ku bwinshi. Buri wese nyine wakekwaga yisanze mu nzu y'imbohe, cyangwa se mu gihome inyuma y'amaferabeto, ari gukurikiranwa abazwa. Benshi bakatiwe ibihano bya burundu, abandi bakatiwe ibihano byo gupfa, igihano cy'urupfu, abandi bakatirwa imyaka runaka y'igifungo. Ariko ndakubwiza ukuri ko hahise habaho n'icyo bita umweyo wahise uba mu gisirikare cya Turukiya nyine. Benshi barirukanwa, abatarafunzwe barirukanwe, abandi baricwa. Ni ibintu nyine bisanzwe bibaho. Kudeta iyo yateguwe igapfuba, cyangwa se bikamenyekana ko hari amakuru y'abari kugerageza gushaka kuyitegura, cyangwa se guhirika ubutegetsi, nyine byanze bikunze haba hagomba kuba ikintu gikomeye cyane kigaragaza ko nyine perezida wari uriho yarakaye, agerageza nawe gusubiza mu buryo bw'uburakari, kugira ngo nyine n'undi wese washaka kubigerageza cyangwa se wabikinisha ahite abona isomo, ahite agira ubwoba. Nuko nguko rero nibyo byabaye kuri General Alain Guillaume Bunyoni, akaba yahise akatirwa igifungo cya burundu. Ubwo bivuze ko nyine guhera uyu munsi ahita ajya gufungwa, agatangira igihano cye cya burundu. Reka rero tubitega amaso ubwo turebe niba arajurira cyangwa se kujurira bitemewe, ubwo arahita atangira gufungwa, atangire nyine kurya ku biryo by'imfungwa. Wari umujejeta faranga, wari umunyacyubahiro ukomeye, wari utinyitse, ubu tayari nawe araza kwisanga muri gereza nkuru ya mbere ya hariya mu Gitega, ahite afungwa.
ngayo nguko rero ngibyo ibya General Bunyoni, ngibyo iby'ifungwa rye, ngibyo ibye uko birangiye. Reka ngushimire wowe waruduteze yombi, warudukurikiye. Andi makuru agezweho turakomeza kugenda tuyakugezaho 5 kuri 5.